تمنای تماشا و سیر دیار باستانی خاولینگ، مکان بزرگان نیاگان، وطن اجدادی پهلوانان نامدار. سیر این گوشه دیار بیشتاسا، باغ‌های سرحاصل، طبیعت دلفریب، چمنستان سردار و درخت این مکان همتا ندارد. این دیار اجدادی به کس روح و توانی تازه می بخشد. تماشای این گوشه دیار ناگهانی پیدا شد. اهل ایجاد برنامه تصمیم گرفتیم که در برنامه نوبتی از حیات ساکنان و باشندگان این گوشه زیبا منظری کشور برنامه تهیه نماییم. خاولینگ یک گوشه خوشباد و هوا و زیبا منظر و باستانی ختلان زمین بوده و در سرحد ولایت ختلان واقع می باشد و با نواحی بلجوان، تیمور ملیک، واسه، کولاب، مومن آباد، شمس‌الدین شاهین، درواز و سنگوار هم سرحد است. حدود ناحیه در زمانهای قدیم بخصوص در عصرهای میانه با نام مضافات مونگ یا اینکه شهر مونگ شهرت داشت. نام خاولینگ از عصرهای 16 و 17 این جانب در سرچشمه‌های تاریخی وامی خورد و درباره‌اش در بین مردم نقل و روایت‌ها موجودند. خاولینگ شکل ویران شده کلمه خوارمینگ یا خوارمونگ بوده به معنای قسم شرقی مونگ، شهر آفتاب رویه و یا شهری در شرق است و این شهر حالا در وادی نسبتاً فراخ حوزه آب مزار در ته جایی حاضرش دامن گسترده است. از روی تحقیقات‌های عالمان باستانشناس منطقه خاولینگ یکی از مرکزهای سودا و فرهنگی بخارای شرقی منصوب بوده شاهرای ابریشم از آن می‌گذشته است. این گوشه زیبا منظری دیار تاجیکان تاریخ میلیون ساله را در خود محفوظ می‌دارد و برای علم جهانی چون مرکز باستانشناسی خدمت می‌کند. از چشمسارانش دریاچه کوهی آب مزار، آب تیره، سرخاب و یخسو مجرا می‌گیرند. نفرانی که سیر این دیار می‌آیند اولین شده به زیارت حضرت سلطان، تماشای چلچنار که موضع تماشاباب دره مختار، آثارخانه و ممنونگاه قهرمانی خلق تاجیک واسه را دیدن می‌نمایند که ما نیز به دیدن این موضع‌های تاریخی آمدیم. اولین شده به زیارت حضرت سلطان رفتیم. شکوه چشمساران، حسن منظره و باغستان‌ها، آرامگاه بزرگوار این موضع خصوصاً حضرت سلطان ویس قرینی که آن را با نام حضرت سلطان نام می‌برند، هر یک بیننده و سیاح را با معجزه‌هایش شیفته می‌گردانند. آرامگاه سلطان ویس قرینی در دهه مزار سلطان 18 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه واقع گردیده است. آیدی شرح حال این سیمای برچسته، عالمان، تاریخ شناسان و اهل قلم قصه و حکایه ها به تب رسانیدند. حضرت سلطان اویس قرنی رحمت الله علیه خداوند از دعای مادر به این بزرگی میرسه و یا روایتی که وقتی که مادرشون بیمار آب میگه که مادرش خواب بودگه کاسه را در کف دست میگیره ای نمازی خفتن تا صبح صادقه در بالای سر مادرش میسته که یکی مادرم دوباره آب نگه تأخیر کنم. وقتی که صبح صادق میشه مادرش میبینه که پسرش استادگی آب مینوشه رو به خداوند میگردونه صدقاً دعا میکنه که پروردگارا همین پسر مرا خداوند به سلطانه برسونه. دعای مادرش در حقش مستجاب میشه و این حضرت به سلطانه میرسه. سلطان گفته این لقب پادشاهی پیغمبر میگه در این دنیا پادشاهی نمیکنه، در آخرت یکی از پادشاهان جنت حضرت اویس قرنی که این همه سعادت ای خدمت مادر دریافتگی.
зиндагиномаи ҳазрати султону вайси қарайнӣ барои ҳар як фарди равшанфикр ҳаёти намуна ва ҳидоятгари роҳи ростиву накӯкорист. ҳазрати султон увайси қаранӣ раҳматуллоҳ алайҳ дӯсти ғоибонаи пайғамбар муна, пайғамбар муна нодида имон овардагай. вақте ки пайғамбар мега ма аз дунё сафари охират кардам, ҳамин ридои мара бурда увайси қараниро битен бипӯшад дар ҳаққи умматҳои охиризамон дуо кунад. ана баъди вафоти пайғамбармун ҳазрати али умар ҷомаи муборака меоранд метаниш, баъд бузурги ҳазрат маълум мешавад. ин ҳазрат дар хилофати ҳазрати алӣ дар ғазои сифин ироқ сурия онҷа ҷанг мекунад. вақте ки душманҳо мехоҳанд ки ҳазрати алиро ба найза бизанем, ин ҳазрати увайси қаранӣ сипар мешавад пеши ҳазрати алида. найза меояд ҳазрати увайси қаранида мезана, шаҳид мешавад. пешаи мурданаш васият мекунад, шитри пайдо мешавад, тобути мара дар ҳамун шитр бор кунен, ҳуиштен куҷоида ки хоҳ рафт ҳамунҷа манзил мабканед. ина омадаги кирмони эронда ҳам хеле мақбара кадаги, озарбойҷон, туркияда, афғонистонда да ду мавзеай, изи сарҳади тоҷикистон, ӯзбекистон як биландияи уҷай. баъд ахиронаш ҳаминҷа меяд шитри ҳазрат ки хов мерава, ҳазрата ба хок месупоранд. вақте ки шитр мехеза, 5 чашма иҷа мебирояд. султону вайси қарайнӣ нисбати пайғамбарамон ҳазрати муҳаммад эътиқоду эҳтироми бузург дошт ва ӯро ғоибона дӯст медошт, вале дидани ҷамолаш бо сабаби модари пиру бемор доштанаш ба ӯ муяссар намегардад. як бор ай модаршон иҷозат мегиранд, мераванд ки пайғамбармона зиёрат кунем. вақте ки мераванд, пайғамбармон шикор рафтагай, намеёбанаш. ай модармон мегӯянд ки ҳамун косае ки пайғамбармон об мехӯрад, аморо биёрем ки ма об бихӯрам. вақте ки модармон меора, ҳамун лав ба лави коса вақте ки мехӯра, увайси қаранӣ ки мерава, пайғамбарам ай шикор меояд, и бӯи ҳазрата ҳис мекунад ки бӯи раҳмати илоҳӣ меояд. оиди чашмаҳои канори мақбара нақлу ривоятҳои аҷибе низ мавҷуданд. вақте ки шитр мехеза, 5 чашма иҷа мебирояд. ай сари шитр, ду пои пешаш, ду пои қафош ва я 15-16 километр боло я дашти калонай шитрчаро меган, ба номи ҳамин шитри ҳазрат мондагай. акид дарозиш барои ҳурматдориш дароз карданд ки тайпонамна ё ғайридино наканаш, ҳамин хеле давонданаш. қади худаш 6 газа, 6 газаш қариб 3 метр мешавад қади ҳазрат. таваллуди ҳазрат 592 мелодияй 657 аз дунё гузаштагианд. дар синни 65 солагиш аз дунё мегзаранд. 22 сол ай пайғамбармон хӯрданд майда. ин гӯшаест ки дар он ҳазрати султону вайси қарайнӣ хоб аст ва турбати ӯ зиёратгоҳи аҳли сокинону сайёҳон мебошанд. дар бораи ин гӯшаи диёр маркази ноҳияи ховалинг аз телевизион ва шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳо ва барномаҳо хеле зиёданд, вале хостем ин барномаро аз деҳоти дурдаст ва таърихии ин диёр таҳия намоем. аз маркази ноҳияи ховалинг роҳ пеш гирифтем ба сӯи ҷамоати деҳоти шугнов. роҳҳо аз маркази ноҳия чандон бад набуд. ҳар қадам сари роҳ мо бо рамаи гӯсфандоне ки аз чарогоҳҳои тобистона бармегаштанд рӯбарӯ мешудем. дар идомаи роҳ галаи аспон, рамаи гӯсфандон дар манзараи кӯҳистон тамошои дигар дорад. мардуми рамачарон савораву пиёда пушти моли худ рамаҳоро ба чарогоҳҳои дигар мекӯчониданд. бузу гӯсфандон бо равиши доимӣ ва якмароми худ пуштаҳоро пушти сар менамуданд. коҳу пуштаҳо ҳама аз дарахтони пур аз мева, дулона, санҷид, себ, чормағз пур буд. боду ҳавои дилнишини кӯҳистони ховалинг ба кас рӯҳу дармони тоза мебахшад.
ҷамоати деҳоти шугнов 935 хоҷагӣ дошта мувофиқи омор 14 деҳаро дар бар мегирад. сиёҳфарк, зелолак, сурхоҳ, ҷангалиён, обишӯр, дараи девлоғ, тиговон, дашти рубот, қалъаи хоҷа, хоҷаи сабзпӯш, сангдара, дараи сов, сари гузар ва сари пул. инҳо номи деҳаҳоянд ки дар худ таърихи гуногун доранд. маркази ҷамоат бошад сиёҳфарк ном дорад. дар ҷамоати деҳоти шугнов 938 хоҷагӣ 8187 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. солҳои охир оиди иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон якчанд иншоотҳои замонавӣ хуштарҳу замонавӣ дар ҷамоат кушода шуд ки 8 иншооташ муассисаҳои таълимӣ мебошанд. мо дар нақша дорем ки дар ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ду муассисаи таълимӣ бо тамоми таҷҳизотош сохта ба истифода диҳем. бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ қавру фатҳулло ки дар ҷамоати мо хизматҳои зиёде кард, дар ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ хеле иншоотҳо ба истифода доданд. аз он ҷумла беморхонаи маркази ҷамоат, беморхона дар ҳудуди хиракдара, муассисаи таълимӣ, чандин нафарҳои дигарра дасти ёрии кӯмак дароз карданд. то маркази ҷамоати деҳоти шугнов роҳ бениҳоят сангзору мушкилгузар буд. аксари бошандагони ин макон бинобар сабаби ин роҳҳо автомашинаҳои махсус доранд ва ин роҳҳои мушкилгузарро мисли бод мегузаранд. ягон ронандаеро надидем ки самти ҳаракати ором дошта бошад. гӯё ҳама то ҷон доранд шитоб мекунанд. мо роҳамонро ба сӯи дараи тиговон давон додем. манзара, оби мусаффо, кӯҳҳои сарбафалак як табиати ногуфтанӣ доранд. кӯҳҳои баланд чун шоҳидони безабони садҳо достону қиссаҳо, сарнавишту тақдири инсоният дар ин гӯшаҳои табиат сар бар сукути андешаҳо гузоштанд. ҳар яки онҳо розҳои гузаштаи таъриху миллатро медонанд ки зери борону барф чун шоҳидони вақт назора мекарданд. чун пири хирад ки бо гузашти садсолаҳо дар набарди зиндагӣ гарчанде табиат рахнаҳои беамон рӯи рухсораашон кашидааст, аз он мефахранд. маҷоли хастагиро намедонанд, бовиқоранд. дарёҳо аз дили бекинаи ин кӯҳсорон равонанд. гӯё сиришки беохири онҳоро дар давоми садсолаҳо мешӯянд. ҳама бесадоянд, вале садои онҳо дар дили садсолаҳо фиғон дорад. онҳо пайкараҳои бемисли як гӯшаи диёри аҷдодианд ки мисли аҷдодон бароямон азизу мӯътабаранд. аз тамошои ин дараи зебоманзар сер нашуда офтоб рахти ғуруб мебаст. сояҳо то чанд зиёд шуда виқори нотамоми худро рӯи замин паҳн мекарданд. аммо дил аз ин макон канданӣ надошт. бо ғуруби офтоб мо роҳро дигар кардем. афсӯсам хӯрдем ки бо худ маводи лозима наовардем. то шаби ситоразори ин кӯҳсорро ба навор мегирифтем. дар роҳ ғуруби офтоб то чанд зиёд мегашт, вале гӯё чашм расид дар роҳ ҳангоми наворгирӣ дарёчаи Питов-1 автомашинаи мо аз роҳ монд. ҳарчанд кӯшиш кардем онро аз сангоби ин ҷо бароварда натавонистем. шом фаро мерасид. мо маҷбур шудем автомашинро дар ҳамон ҷо гузошта миёни сангдара, сангоб роҳро миёнавор пиёда аз як деҳаи навобод баромадем ки аллакай шом шудаву торикӣ ҳама ҷоро фаро гирифта буд. субҳи дигар мо сафари худро аз деҳаи зелолак оғоз кардем. ҳазрати зелолак ин маҳалла дар ҷамоати деҳоти шугнов 15 километр дуртар аз ҷамоати деҳа воқеъ гардидааст. номи зелолак гирифтани ин деҳа аз рӯи гиёҳи шифобахши зелол гирифта шудааст ки то ҳол ин бута дар ин ҷо зиёд мерӯяд. зирк давои қадимист. бо мақсади табобат асосан пухслох, реша ва барги онро истифода мебаранд.
решаи зиркро баҳорон ё тирамоҳ ҷамъ меоваранд. Пӯстлохи зирк дар давраи обдамондани шохчаҳо ғун дошта мешавад. барги онро дар давраи гулшугуфт дастӣ мечинанд. бояд гуфт ки қимати баланди табобатӣ дорад. хуб, ин буд маълумот дар бораи зилол. вале ҳазрати зелолак ном гирифтани ин деҳа аз номи як фарди донишманд ва тақводори ин маҳал ки замоне зиндагӣ мекардааст гирифта шудааст. субҳи деҳа баробари фарёди мурғон, садои хурӯз ки аз дамидани субҳ дарак медиҳад, оҳиста оҳиста мардумро аз хоби ноз бедор мекард. насими форам бӯи гулу гиёҳро ба машом меовард. овози аҳён аҳёни обшорон ба гӯши одамон мерасид. субҳ медамад. субҳе ки бо омаданаш рӯз оғоз гардида ба сарнавишти инсоният саҳифаи наверо боз хоҳад кард. дар деҳа оғози субҳ хеле гуворо аст. мардум гову молашро ба подаҷо ҳай карда интизори навбатдор подабони деҳа мешаванд. аҷаб расму одатҳое ҳаст дар байни мардуми кӯҳистон. дар маҳалла чанд хоҷагие ки гову мол доранд, сари ҳар моҳ бо навбат подаи қишлоқро ба чарогоҳ бурда мечаронанд ва бегоҳ ба деҳа бармегардонанд, ки навбати пода ном дорад. сари пода бошад ягона манбаи хабарии сокинони деҳа буда, мардум аз сари пода ҳар субҳ хабари аҳли деҳаро мефаҳманд. аз шодию ғами ҳамдигар дар сари пода огоҳ мешаванд. ин холаи иқболбӣ аст. ӯ гови ҷангараву дайдуи худро ки ба гуфти худаш аз бадиаш ду пояшро баста медӯшад, барои наҳории фарзандон субҳона омода мекунад. модар баъди тайёр кардани наҳорӣ моро сари дастурхон даъват намуд. дар ин ҷамоат мағозаҳо ҷо ҷо ба назар мерасанд, вале дастархони мардум фаровон аст. ҳама неъмати рӯи дастархонашон аз меҳнати рӯзмарра ва меҳнати кафи дасташон аст. холаи иқболбӣ соҳиби 11 фарзанд аст. зимни сафари мо онҳо тайёрии тӯйро медиданд. модар аз шодӣ ба куртааш намеғунҷид. ҳарчанд ки мо меҳмони нохонда будем ва аснои таҳияи барнома онҳоро зиёд ташвиш ҳам додем, лек табассум аз лабони ин модар дур намешуд. ҳар як амри моро ба ҷону дил ба ҷо меовард. имрӯз модар наомбандон дошт. مبارکی کارای امر خیر و تنی صحت و دلی بیغم و وقتی خش پروردگار شو عروس جوره پیر کنه ما را به نور ایمان کلمه شهادت مشرف گردونه. بسم الله. از این نصیب باشه چپوتی پلچه میکنیم، فطیر میکنیم، چپوتی میکنیم. ای کجا کلین یافتی؟ این قشلاقای پیشمون اینمی سرها میگن نمیجا خرمو دیدیم خیلی بچه و دخته هم دیگرانی دیدن معقول کردن بعد کردیم کورا. مبارک شود. رحمت شمودنی خلق دوره. خلا جان برای چی قشلاق زلولک میگن؟ برای کی
نمیدونم زیلول داره برای موقع زیلولکش میگن همه گیاه بسیاره در طرف خود. گیاه بسیاره من خودم خود بختری تعداشتم هم اومدم زیلولکش نایدم. کدام سال در یک قشلاق زیلولک زندگی میکنی؟ 82. چند فرزند دارین؟ هزاران بار شکر خدا 11 فرزند دارم. چندم فرزند خانه دار میکنین؟ 8. шароити деҳа чунин аст. маҳз аз муҳаббати сокинонаш, дӯстии ҳамдеҳагон ва мардуми меҳмоннавоз дар ҳамин минтақаҳо то ҳол меҳру муҳаббат пой барҷост. вақте ки дар як хона маърака мешавад, тамоми ҳамсоягон ба кӯмаки онҳо меоянд ва тайёранд ки ҳама корро бо маслиҳат ва дасти ба даст ба анҷом расонанд. мо барои зиёрати бузургвори ин деҳа, аниқтараш барои пайдо намудани маълумот дар бораи номи ҳазрати Зелолак ба зиёрати ин бузургвор рафтем. оромгоҳи ҳазрати Зелолак дар макони хушбоду ҳаво болотар аз ин деҳа ҷойгир буд. дар бораи ин шахсияти маъруф аз пирон ва сокинони деҳа пурсон гардидем. قشلاق زلولک نام داره. زلولک نه که از خاطر این بابای اولیا این ایمود سالایی که نه چندین سال ما داریم انا میگن حضرت زلولک. نام اساسیش کی بود؟ داملو نیمان. حضرت زلولک شخصی بود که در همین جا زندگی میکرد. اولیای زلولک با اون سبب میگنش که لقمه حلال داشت و در همین جا زندگی میکرد. آسیاب داشت در هوا همین ته آسیابی داشت. مردم یاردم میکردن نمودی آسیاب میداد. فقط خودش مثال نانی جوی میکرد در زمین داشت، همون زمینشو میخورد. برای همین اولیای حضرت زلولک برای اون میگنش که در همین زلولک زندگی میکرد، در همین جهه زلولک. بابای اولیا همین خیلی آدمی بود که در زندگی فقط محنت میکرد، صدقه، فقط صدقه. روایت ها همین خیلی هست که میگه 10 نفر 12 نفر از تلبر، از دهه تلبر به همین جا اومدنی شدن. راه مصلحت کردن که همین کشک قطعی بابای اولیا یک نانشته کنم گفت. بعد میان همینجا که وقتی میرسن همش در محمود خونه الهیده میشونه. بعد همون شخص فیراد میکنه میگه که بیا بلام قطعی ما یک نانشته کنی. بعد میشونه یک در پیشش همون نانی جوی موندگی آبی جوش اومد یک خرابویدن. انا گفت که خوراک من همیه تمام. چند فرزند داشت؟ در کجاها زندگی میکرد؟ فرزند یک پسر داشت، همون پسرش ایشانجان نام داشت و یک دختر دیگه هم داشت. اصلا خیلی خیلی دختر بود. ایشانجان همون 6 سالگیش ده از دنیا میگذره. که با یک روایت ها میگن که همین خیلی گفتگی هایی که همین در وقت آدم ها شیشتگی بودستن در خانه همین حجره همون ایشون. بعد پدرش که بیرون برومده است از پدرجان همین پاپشوی بهشتی ها را دوزخی ها جدا کنم. همینجا میگه چخیل بابای اولیات دعاش کرده است که 6 سالگیش ده همون یک 5 روز یا 6 روز پس همون حادثه ای دنیا گذشته است. سال 1914 خودش همین دنیا گذشتگیه. تا همین سالای 85 86 نوساش بدستن. خونه‌اش همینجا بدسته اینجا. این خونه‌اش همینجا دست. بعد یک کتابخونه داشته است، وظیفه خونه داشته است. بعد چند شاگردا داشته است. همون شاگردان یک همین بابای حیات هم میگم بابای حیات 10 مرده بود است. 10 مرده اومده است وقتی که همینجا قطعی 6 دست همینجا گوسفند گذاشته است. همینجا که 6 دست صحبت کرده است که داشت است. بعد همینجا تیوق شد 2 دست امروز شد در همین مرید ایستاده است. چندین سال بعد همینجا مرید همینجا دیگه زندگی کرد. نه بچه‌ش بابای شاهنظر گذاشته شده است. خیلی نوساش هستن وزیر. بعد قودم دیگه رخیام یا کی نمیدونم چی ما میان که اینجا بعد گرگوم پچونان شو طور درخت نمیبرویم. طور درخت نمیبرویم که بعد اینجا یک آلو دستار میگیره دنگال میکنه. این اینجا این خونه‌ش اینجا بود. همینجا دنگال میکنه در اون پیش گرگو میزنه. گرگو بعد
میگریزن گمشن که بعد میان آدمو بعد میان همی خونه بابا اولیو ده میدوره اینا همی کام نتیجه همی بابا اولیو بده میدوره همیجا بعد میگن تریاق علو ده طرفتر گفته است خیلی بالام گفته است دیدم تو بسو تانک تو کانگرگو برای همو پارت افتم همو لخچرمون همو لیوی که پارت افتم زندگی نامه همه اولیو با کدام سالها راست میآید؟ سالی 854 55 بود است تا 854 55 تا بگیم نه 1914 هر یکی گذشتگی سالی گذشتنش همه میدونه که 1914 گذشته زلال همینجا بسیار داشته است. این دمه های این مغازه اومدیم کوین میجا زلال تو بسیار بود با اونجا زلال یک همین چیزی است که فایده آوره تمامی شکسته بند میده استفادهش میبرن مایداش اون اما دوناش برای تمامی چیز چه همینجا که زلال دار بود با همین نوع موندنش که زلالاک انا با قیام زلال تئور میکنن برای خنکیزگی و فایده برای شکستگی ده فایده داره احترام تمامی آدم ای کی موجو ای سمرقند هم زیارت می اومد اولیورا ای بخارا هم زیارت اومد تمامی آدم ها ای کی موجو زیارت میکنن میرفتن وقتی اون خیلی بود баъди суҳбат бо ин пирони барнодил бар рӯҳ арвоҳи ин бузургвор фотиҳа хонда баргаштем. дар роҳ таваҷҷӯҳи моро хонандагони ин деҳа ба худ ҷалб намуд ки сӯи таълимгоҳ мешитофтанд. ҳисси кунҷковӣ моро фаро гирифт. аз пушти онҳо ба мактаби деҳа рафтем. муассисаи таҳсилоти рақами 22 ба номи мирзо ҳалимов дар деҳаи зелолак ҷойгир аст ки 240 хонанда дорад. дар ин муассиса бачаҳо аз деҳаи зелолак ва деҳаи сарипол ки 3 километр дуртар аз ин деҳа ҷойгир аст барои таҳсил меоянд. синфхонаҳо ҳама тозаю озода ва омодагии муаллимони фаннӣ ба басти дуюми муассиса буд. шароити муассиса дар шароити кӯҳистон хеле хуб ба назар мерасид. хонандагони ин ду деҳа дар барномаҳои фаннӣ ба дарс фаъол буданд. манзараи дилнишин хонандагони ин гӯшаи диёр онҳоеро ки дар деҳа ба камол расиданд ва рӯзҳои даврони бачагиро дар ин ҷо гузарониданд ба ёди бачагӣ мебарад. بچگیم به کسو تنها گذشت مادرم با خوشچینی ها گذشت بچگیم به کسو تنها گذشت مادرم با خوشچینی ها گذشت دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت در سری سنگ نشسته هر بهار می شمردم ترنه ها را به شمار بچگیم با قطاری ترنه ها یکجا گذشت بچگیم با قطار ترنه ها یکجا گذشت модар хамирашро бо дуои нек барои фарзандон зувола мекард. аллакай ҳамсоягон низ ба хонаи онҳо барои кӯмак омада буданд. яке нон мепухт, дигаре хамир рост мекард, сеюми шириниҳоро тайёр мекард. ҳама бо як ҳисси хурсандӣ корро пеш мебурданд. аҷаб маҳорате доранд занони кӯҳистони мо. ҳавлии холаи иқболбӣ ки бо ҳамсараш шарипов музаффар тӯли солиёни дароз зиндагӣ кардаву пастиву баландиҳои рӯзгорро пушти сар намуданд, имрӯз тӯйхонаро мемонад. боғе ки онҳо бунёд намуданд саросар ҳосилхез аст.
аҷаб суҳбате дошт бо бои Музаффар. ای ده وقت زندگی میکنیم اینا یک بچگی و کودکی ای کودکی ما میجیم امی وطن و امی جا اینجا زندگی میکنیم. چند درختی سیب دارین در حولی؟ 60 تا محنت میکنیم، پیرامو هم پرو میتیم، دورو میتیم، بعد بهار هم دورو میکنیم. سال 93 شروندگی هم خیلی محنت میکنیم و به محنت میشه و حاصل. چند نمودی سیب در باغ شما است؟ نمود 4 تا، سرخ، سفید، زرد، اینا خوبانی، شوی سیب، نمی چند نمود سیب هستن. میفروشین یا یکی تنها در زندگی استفاده میبرین؟ زندگی در نمیفروشیم. یگان بار فروختگی نیستی؟ نه فروختگی نیست. کیا که راه گذاره این امیر اتروی گوسپند میگذارن هم میده امیر صدقهش میکنم. سیب سرخ 3 نمود دارم. امیر سرخ 3 نمود میشه. سرخ امیر سرخ یا خیلی دراز میسته اینا یوش تو امید چیرا میسن تو بهار تو وقتی همین حوصله بو میسته اینا می سیب با دارم که اینا کم چی میسته در مقصد که چی میشه دراز نمیسته نمیذار سیب خیلی زار سیب 3 نموده یا هم دراز میسته یا بسیار دراز میسته تو وقتی هم حوصله میسته خیلی نگاه میکنی محنت میکنی نگاه میکنی به محنت میشه بخوری میچینین بابا ها ما اینا می اکو چیندنش اینا که شید از قریب ما در کجا یورا نگاه میکنین؟ انا جو دوریم با لحظه جای سیمونی انبار سیمونی دوریم ما بسیار سیب جنگل و بعدگی پیوند کردیم بعد باغ دوریم در حدیر جنگل ده. صحبت و نشست‌های ما در این خاندان خیلی طولانی شد. ما تا بیگاه در این خاندان مهمان بودیم. 2 روز بعد توی داشتند. هرچند از ما خواهش نمودند که در این معرکه آنها را همراهی نماییم، ولی افسوس که سفر دراز و توشه آن اندک بود. تا دیدار دیگر به این خانواده تمنای خوشروزگاری نموده به سوی دهه سیاه‌فرق را پیش گرفتیم. سیاه‌فرق نام این دهه از نام یک نمود درختی که در کوهستان میروید گرفته شده است. این درخت در کوهستان شگناو زمان خیلی زیاد بوده است که مردم آن را همچون سوزشواری هیزمش را در زمستان استفاده می بردند که برابر انگشت قوتناکی گرمی دارد. با گفت خود ساکنانش این درخت در این موضع خیلی زیاد بود. فرق نامی درخت است. از بس که پوست و تنه آن که رنگ سیاه را دارد با نام سیاه‌فرق گذاشته شده است. این دهه که زمستان‌های سخت زیاد دارد برای ساکنانش این درخت راحتی جان در فصل زمستان است. در دهه سیاه‌فرق زیاده از 100 خواجگی زندگانی می‌کند. دهه در یک مکان زیبا قرار دارد. در دامنه کوه که پایان دهه دریای یاخسو از قدیم مجرایش را دیگر نمی‌کند جایدار است. جای خوشباد و هوا، مکان سیر و تماشا، دهه در حقیقت در جای افسانه‌ای قرار دارد. ما در سیاه‌فرق به باغ 100 ساله بابای جابیر مهمان شدیم که عین زمان باغبان اساسی در قید حیات نیست، ولی باغ بنیاد نمودش در مکان قطارک نام او را 100 ساله های دیگر زنده می گرداند. اگر از طرف سیاه‌فرق نگریم این باغ در یک بلندی زیبا جایگیر است، ولی از طرف باغ ده سیاه‌فرق در کف دست می نماید. اسپوسک در این تل و تپه های قطارک یکی از جانورهای خدمتی به حساب می روند و بسیار وفادار نیز هستند. برای نگاه داشتن این تل و تپه ها باغزاد این دو حیوان به نهایت خدمت رسانند. اسبی که حال شما میبینید الیاشکا نام دارد. الیاشکا به نهایت اسب وفادار و خیلی خدمتی است. ما البته دویدن او را به شما نشان میدهیم. رفتیم الیاشکا.
дарахтоне ки дар ин боғанд аз 100 то 300 сола умр доранд. як тараф себистон, як тараф нокунашботӣ. аз ҳама асос чормағзҳои калони 300 солаи ин боғ таърихи аҷиб доранд. дар ҷамоати деҳоти Шугно маҳаллае ҳаст бо номи Қатора, ки аз 3 километр баландтар аз ҷамоат ҷойгир аст. замоне дар ин ҷо боғҳои хеле калону кушод буданд ва айни замон мо зери як чормағзе ҳастем, ки қариб 300 сола умр дорад ё ин ки зиёдтар бошад. ва ин чормағзе ки мо дар назди ӯ истодаем, чормағзҳои бобои Ҷобир мегӯянд, ки қариб умри 300 сола доранд. бинандаҳои гиромӣ, вақте ки мо ин чормағро дидем, дар ҳайрат ҳам шудем, чунон чормағзи бузург аст ва аз 3 тана иборат аст. ҳар як танаи ин чормағз навъҳои гуногун дорад. ба гуфти наперагони бобои Ҷобир, ҳар сол ҳамин дарахт 20-25 лимча чормағз медиҳад. ба лафзи худи онҳо 20-25 қоб лағик. лағик яъне ки чормағзе ки аз калила ҷудо мекунанд, мардуми маҳаллии инҷо онро лағик меноманд. дар шунидани ин калима аввалин бор ман ҳам ҳайрон шудам. дар доманаи ин кӯҳу дашт ҳавои тозаи диёри кӯҳанбунёд он қадар дарахтони серҳосил зиёд буд, ки кас ба меҳнати нафаре ки дар ин баландӣ боғ бунёд намудааст ҳазорон офарин мегуфт ва дар тааҷҷуб ҳам меафтод. тамоми дарахтони ин боғро бобои зиндаёди Ҷобир бо аспу маркаб ба ин баландӣ оварда шинондааст. сояи ин чормағзи азим суфрачаи ҷойи нишасти мӯйсафед буд, ки ҳолу набирагонаш аз навсозӣ намуданд. вақте ки мо ба ин боғ омадем, бачаҳо сев мечинданд. ба ман ҳам шавқи севчинӣ омад. абдуллоҷон, сев бисёр ая боло? биби Халифа, дар боғтон сев бисёр ая? бале. чӣ хели сево дорен шумо дар ин боғ? зирғ сев, каду сев дорем, зард сев дорем, сав сев дорем. сав сев? каду сев ҳам мешава? ова. дар куҷояю каду сев? инҷа каду сев дорем, рафтем мешава. рафтем? набоша каду сев чӣ намерем? биби Халифа, ҳамия кадусев? бале. барои чӣ кадусев меган ира? барое ки маззаш тамом меган. майда кано накишидем. дар ҳамин суфра нишаста ҳам ба деҳа ва ҳам ба кӯҳҳои атрофи он ки таъриху тамаддуни қадима доранд хеле дилнишинанд. макони ҳазрати шоҳ, қозии яктев, кӯҳи чилдухтарон тасвири ногуфтанӣ дорад. мавсими ҷамъоварии боғҳо ҳам наздик буд. чормағзҳоро мардум меафшонданд. онҳоро тоза карда барои зимистон ва неъмати рӯи дастархон дар халтаҳо нигоҳ медоштанд. захира кардану захиракорӣ дар ин гӯшаи диёр мероси бобоист. сокинони ин деҳаҳо ки дар шароити кӯҳистон ҷойгиранд ва зимистонҳои дарозмуддат доранд, захираи маводи ғизоӣ барои ҳар як хонавода масъулияти баландро тақозо мекунад. аз тамоми намуди меваҳое ки дар ин макон мерӯянд, ширинӣ, мураббо, нушоба ва аз сабзавотҳо бошад, ҳама гуна хӯришҳоро сари вақт захира мекунанд. дар ин кор занони пурҳунари деҳаи Сияфарк ҳамто надоранд. маводи ғизоӣ аз қабили картошка, каду, себ дар чоҳҳои махсус нигоҳ дошта мешаванд. лаззати нону кулча, фатиру қумочи ин макон ҳамто надорад. занону бонвон дар маҳорати пухтани нони тоҷикӣ дар деҳи Сияфарк
бебаҳоянд. шиштанӣ дорад сари дастурхони тоҷикӣ, мазза дорад хӯрдани ҳар бурданони тоҷикӣ. бинандаҳои гиромӣ, шуморо намедонам, вале ман бори аввал чунин нони калонро мебинам ва вақте ки дидам ҳатман ҳамин мисраҳо ба ёдам омаданд. дар ҳақиқат мардуми шугнов бахусус деҳаи сиёфар чунон нонҳои калон доранд ки ман намедонам агар инро мо чен кунем шояд 90 сантиметр боз мегӯянд ки аз ин ҳам зиёдтар мо нони калон дорем. ман намедонам, вале ман ҳеҷ вақт гумон намекунам ки ман чунин рафидаро бардошта тавонам. дар ҳақиқат аҳсан мегӯям, офарин мегӯям ба чунин занҳои ҳунарманд, ба чунин занҳои диловар, дар ҳақиқат ки чунин нон ва кулчаҳои зебо, ширмот ва хеле бомаззаро барои мо пешкаш карданд. зинда бошанд занону модарони тоҷик, ки дар ҳақиқат чунин як ҳунари волою мардумӣ доранд ва метавонанд ҳар як меҳмони дуру наздикро бо чунин дастархони пур ва нонҳои зебо пешвоз бигиранд. аҳсан. дар пухтани таомҳои миллӣ низ ин мардум дар сафи аввал қарор доранд. оши туппа, оши бурида, қурутоб, шакароби ин ҷойҳоро ҳамонҳое медонанд ки меҳмони ин ҷо шуда бошанд ё бо мардуми ин деҳа ошноӣ дошта бошанд. муҳаббати мардуми ин диёрро бо забону сухан гуфта намешавад. сари ҳарро ҳамчун роҳгузар бо касе ки салом дода ҷоеро пурсон шавӣ шиносад ё не, ҳатман шуморо ба хона ба меҳмонӣ даъват мекунад. ин аст самимияти мардуми кӯҳистон ки садсолаҳо онро касе дигар карда наметавонад. аз хурд то бузург ҳама меҳмоннавозанд, дасту дили кушод доранд, хонаву хон доранд ва ин хос ба мардуми кӯҳистони кишвари мост. бинандаи гиромӣ, таи якчанд рӯзе ки ин ҷо будем, суҳбати мо бо мардуми гӯшаи диёри аҷдодӣ серӣ надошт. сайру тамошо, ҳар он чӣ ки дидему навиштем, аммо афсӯси онро мехӯрем ки меҳру муҳаббати сокинонашро ба қалам дода намешавад. мо дар анҷоми сафар баргаштем ба макони худ. деҳи сияфарк дар баландиҳо бо ҳамон сафеддорони сарбафалакаш пушти сари мо таронаи шодбошӣ мехонд. ин гӯшаи ободу зебо як порчаи хурди кӯҳистони тоҷикистони азиз аст. мардуме ки истиқболи истиқлолаш ба гӯши ҷаҳониён расидаву садсолаҳои дигар пойдор хоҳад монд.